Enjelire ni segara ya nando na Elizabeth ese yemela mandro noula unini John. Isi erodwaye Kinge district Judea priswonge noula unini segara ya rewaye. Usa uma Abia. Noula puri ni sa Elizabeth usa uma kendra Aaron. Uyane naine uboro nama God ka fa samon gwene lo ka nale uboro eman wamu ireye ka fifa nange wamu fa vaire nama ewu. Uyane Kongo monele efiga Elizabeth karieri nalendro. Uyane analmaribu. Kaire wonge sekera yagle nu pris paindi nange ombla nu pris fa nange ne. Ka sekera re yange ombla nama God. Onganu naragu satu nabu pris fina ese pari tembole mana wamu yange ombla ruru woru mu boro. Nunange nando na wala no sekera pari tembol mana wamu. Kayesa na olisanda. Ese gara yange omo fa ese yesa na olisanda nupinu maminglarisa parina ene monre tembol moilelepo ka nesabune. Ronga angel wonge mana wamo yemi segere ka yeri rere mendulbo alta. Ko ye fanesa na olisanda. Segere yuru angel ka uwola malmarang ka yum. Ka angelire ni segere nandona. Segere yene fa yumi. Ko jumi yene nipu yene puri Elizabeth ese yemel manro ka yene ese yo nola unni John yene ese samo wolu woro ka pinu maminglar ese nurumela namo ka nu ese wol buna uboro emo ayeme efiga uese yem nola wamo nama God uese fe yaigo wine ka mi kero play ewu wae mo kapuna Holy Spirit ese kondralo uese yange pinu maminglarie Israel esen nensoro ka painde kore mana wamo kot noneni uyem nale uboro ka kero mana wamo God yugaine Elijah ka uese pairisi mana wamo uese yange nu nangavi nimlesoro wolbuna ka ese wola nale konkom noneni ka uese nimlesoro wolbune nu mafa nangurumi ka nuese nubu igagro uboro yugaine fanaine uboro nama God. Uese kamruno nupinu maka nu enai nori mana wamo godevi. Ka segere aire ni enzelando na. Kiese na malemi yene ni rongele. Albone we. Ikane analmarigu. Enzelire nando na ki Gabriel. Kiva kere egrene God uone yawane kikuna mi uboro yene ni. Kologi kire yene. Name yene yene vi pilipimi eki nando na fane me yene ese miref kungu ka yene fi yobrolemi paila omo namo nemi begimo se migini namo ese albone paila kot wane yire nupinu manaine nori ne segereya ka wolbuna minglari ombla biga wongero yemi tembol monde fane wuro ribigre yeme uyolo moile ka fi yobromi plainu nando na fane nu namale wuro yuru ombla wonge nama wane ni tembole God. Umiref kungu fane uyobro yugule meondro. Ola segara yange ombla nu pris fan angene pegimo se ka upai kore mo wane ni. Kari Elizabeth yemela ola uye mela mandro. Uma mogo wane ni ka uma wekenda wane ni. Mi mana wamo isi wolvalo wamo kanu mane wolvoro. Ronga nu naine ipla kaire kanu loni nange kola mifa naure padre Kongo mano. Nunire nina mela noula yukaini noula nanga segaraya. Kamela moga ire onele monese mo noula unini John. Kanunire ni mana wonke pone oikendra fiye noula narona. Nunobro nukune meundro ka narine mela nanga. Uire ina mela noula fina. Ume yugule nu ne ombla fa nere ne ninane wu ka urere nanduna. Nola ewu John ka nu wolni bandi. Pampane ro segara ya fa yobro mi kore ka yeri nola God. Inge mela namo yemi wamo ka Holy Spirit kondare wu ka yane kero upai wae koy maibon ro mafinaine ne paila wu yelo yalele nama prene nu Israel. Encelire ni Maria uese ringimela.
Number 6 kari Elizabeth Rengimela kotiawane Angel Gabriel pai town wonge district Galilee nola Nazareth. Upai pin mangrama wonge fiyane mana nile nola Maria. Enunire yem mana wonge oikenre King David nola mana namo sa Joseph. Ola Angel Gabriel pai wu kaire nanra. Kairu boro yene fina yem omla uboro mana wamo wae yene kayanga uboro yene. Maria yubumi namo ka olni bandi ka olrufuye dro. Mime sarongele. Angelira ni Maria nanrona Maria yene fayumi kodisi wola yene. Ibu yene ese Rengimela kayemela mano. Kayene se yo nola uni Jesus. Wese yem nola wamo. Kanupinu maese novu auna ekot wae riri. Ka kodese yina wae king yukaine manfle wone David. Wese wae king yenu oikenra Jacob nandona. Ka kingdom ewu ese feipegimo. Kamara yare Angel nandona. Ombla namo yene yire ese yeme rongele. Kian feikem mana wonge. Angel yire ni wukore nandona. Holy Spirit ese yolo yene ka kero kodriri ese yufona yene. Nandona fane mela namo. Ese yene yem sa ese oli. Kanu ese novu auna ekot. Kamara yire nandona. Yubu kian pinsi wole fa kange ombla mana wamo. Ombla namo yeme ki yugaine mi si yene yire sa kimione. Ola Angel yubone Maria ka paike. Kaire namo Maria yemi wambane pai ko yaru ola town wonge ye district Judea. Upai plele mo segeraya pari monre ka ire kaire uboro Elizabeth. Elizabeth yubumi Maria ire ka mela yaba puna ewu ke firi kararam. Ka Holy Spirit yolo kondare Elizabeth. Ka wu yange mi wamo ka ire. God bless him yene fe yugaine wu bless him nupin man apply. Kamela yaba puna yene ni namo God bless him. Kamara ire nandona. Olbuna kisamo yere rinola mana wamo. Karuwila malma kinini oluboro yekot umana yem kikore. Efe ka wu yuru ki pinsi wolenro pakanga ombla ewu. Amindre ka pai pinu mamingla riese ni rekod isi blessing ki. Umana kero wamo yange ombla wamo ki. Kanola unini ese wae oli. Kodfa wolbalo yenupinu mae numne wone. Uese yange nandona enupinu ma enamindre ka pinu ma ese nimi. Uyange omo wamo kero woneni. Uyem yangrubu ma efa nire nonenro sa rige pone uma blai. Bue yumandralo uma efa nuna nola wamo. Kayereri uma nola siwole. Uyale omo minglari nu uma efa pondiline kanu samurengi. Kanu uma omo minglari ya wale karpande. Kawu saimoro nu uma efa nange omo wone nu Israel. Kawu na wola ruvune mi isi wone yuka yali mambie mone. Kae Abraham yakle kongom wone fane wese wolbalo nu ka kongom anfife none ese nemi nandona. Maria yane Elizabeth naine kari blendi gera wola wupai kore mo wonene. Maria yem Jesus. Time namo Sisa Augustus inan lo wonge fanu ese nubunola pinuma pige. Isi government fi nubunola pinuma name Quirinius wae government province Syria. Nubunola pinuma. Nandona fane pinuma pige awel paenri kore mogo ribile enone. Le government yubunola enone. Joseph Saoy kenra King David nandona fane wu yubone town Nazareth district Galilee. Kapai town David Bethlehem wae district Judea. Wuyane naine Bethlehem ka Maria engare yemela. Ka wuye melmanro iramana woneni. Ka wuyufona mela ambra biplola ka yena wiye bogis ebulma ka ufana nene. Efiga mo pasinde an imerwa pinumapo. Eko inamo umapla efano baline sip papa ando naine piyewa town. Ufa no baline sip none ningi ka Angel mana wamo kari menu ka mana wamo yanga ali wamo yemei mama nenu usamo nemu wamo Angel rengle nunandona
pone fa pumbe ubu kikabe pone mi uboro mi me e yange nu pinuma e pige e wolu boro wamo na mende ningi taune David pin wonge ye mela namo ese yubu pone kore usa mana wamo ka usa Christ kapone se puruka namale unandona mela wonge nukaro amrabi nina wiye bogis ebulmaga fanone ola nu wambane painde nuruka Maria yani Joseph nanainene kamela ola sa nina wiye bogis ebulmaga fanone pinuma minglari ni bumi enu uma fano balene sipsip nire nu wol ni bandi mara fi wol maro pina minamo ye wol buna e wone ka waye wolaye mara ye mela seven blakaire pa ise no naure pabre e wu ka no la Jesus no la namo e isi Maria fi mela plau angelire ni kaire e Joseph yane Maria naine namkire namo e God ugane lo e mosisire ola uyane ni mamela ane paindi Jerusalem enukune mana wamo uyane nuna rora blanden paindi nange ofa ugane lo isi mana wamo ire rora ufu blanden o rora milogo aula blanden time namo mana wonge wae Jerusalem nola unini Simeon ufa samo yange nalo boro nama e God ka yosie God uyori ombla namo isi God ire ya uwe saimoro wolbuna enu uma Israel ka Holy Spirit kondrare wu Holy Spirit isire ni urona uwe se feiri onele paila uwane Christ mana wamose ola Simeon ima mela ka yarana wiye me woneni ka yere nola mana wamo rona mana wamo mi isi yene yire ki name yene meu yima ki mana fa kango omo yene ni sekie kaige uporo efiga kikone nama kuru ombla nama buwe yene yire yeme mukore Simeon yane blessing nu ka yire ni mela mogarona ibu kode yaure mela namo e yange pinuma minglari Israel e firipandro ka yange minglari enemi uwese waye yukaine mak ka pinuma minglari ese nire mi fafaelewu nando no fane wolbuna runu e pinuma minglari e peginenene ese nemi alele Maria yenere eni ye ombla namo ese yemi yene yukaine painatese yoku wolbuna e yene mela e fabu Jesus pari temple uyane nange ombla peki mo yukaine loe mana wamo ireye wola uyane pando paindi kore Nazareth town oneni waye district Galilee mela yeme wamo ka kero ikakre usamo na malomo minglari ka wolbuna e mana wamo waye wu ekigle fanine moka nanga e Jesus fa paindi Jerusalem nurukola wamo e fa wola rufune God e yange nu Israel naine uboro no pasowa Jesus sa 12 la kiglabu nupaindi nubene nale e kola wamo pasowa wola nupaindi Jerusalem kaire kola wamo namo begimo ronga nupaindi kore mogo yenone kamera Jesus sa ye Jerusalem moka nanga e wone fi namale rona uro ye uyane kenire uro yakle nupinuma plai paindi bu narona fane uyane naraine resigru kaire wokera se uyane fa nabu kore iblele enu oiken rai none kanu forma uyane nabu ka finane Jesus nando fane uyane paindi kore Jerusalem ka nabu kaire blandi gera paise uyane nuru wae temple egot wae iblele enu uma fana malelo wae ribi yarana yemi enu ka yarile nu miplai no manu bumi ewu nu wola ni pandi ira uboro ewu ka mi ewu yire korenu Joseph yane Maria nuru uyane wol minglari ka moga yire ni unandona auna yene fa yange nale nandona kikane yene nanga wolbune kikane yene nanga samo eni ka marame mabu yene ka wire ni uyane korenandona efika mika yenyane ke paraibe pabuki inane fina male rona kiese kaike mowe aina koneni uyane ke fina male minu muwe wire ni uyane ronga uyeme yakle moka nanga vando paende kore Nazareth ufa samo yuene mi e moka nanga mara yuna mi minglari na moka yina wae wolbuna e wone Jesus yemi wamo igagre wu samo yovri wamo God samo wolu boro wu ka inu mare wolu boro ne wu
John e baptize irengle mi e God. Inge mela namo e yeme wamo ka Holy Spirit konrare wu ka yane kero. Upai wae koi maibun ro e uma finaine ne pai lawu. Elu yalele nama prenen Israel. Etam namo Anas yane Caiaphas 98 priest e temple. Mela manro e segaraya no la John bai wae koi maibun ro e uma finaine ne ka God yane miwu. Upai mogo minglari naine e grene nu Jordan. Kayobro mi yugule nu pinuma e as ninjoro wolbuna e none ka nem baptize ka God ese yugole nale fafaile e none ombla namo yeme yukaene mi wiye buge profeta Isaiah mi mongo ma e mana wonge wiye ko ye uma feinaine yo ka ire nandona one pemble guru rogo ye mana wamo ye uporonro pimerwa ko iruwe minglari ka pegrire mule arola pedere ka bomfa pando Roko ye kulale sampai woro. Ka roko ye Roma pandi bando namo pone ese samu paku ka pange sampai aselwa ka nangra aula. Narona fane uma epige ese nuru ombla e God yange ese ibu mone kore. Joni rengle pinu maminglari ye nolonine fawe baptizim nunarona. Pone kongom e guele favaile. Pinaire pone pulpablo ombla favaile God ese yange yeme Pone panga ombla ese yugu pone samu pensoro wolbuna poneni. Ka pone efi wola nandona. Abraham usa alma flili ye mone. Kikirevi pone nandona. Kodese yange Roma naime nemi yukaine kongo me Abraham. Nale poneni nemi yukaine ilo nale wa nale uboro. Nupinu maminglari narine cho nandona. Lero na muese mange figa. Ka choni rengle nandona. Mana e yuna ambravi blindren, wonge yane mana wonge ambravi one. Ka mana yuna ombla fano ne ure ese yange nandona. Nuuma fan nu uro maula e gabman renu loni ese lu e baptisimu ka nu narine unandona. Tikse lemu ese manga ombla figa ka wireng le nandona. Onese uro maula e nu uma resuguru mak e gabman ire e pone. Ka nu imu maplai narine unandona. Lemu ese manga ombla figa ka wireng le nandona. Onese feikar pirebe nuuma ka peki puhube ro maula enu. One wolu boro benro ro maula namo e gabman yabe bone. Nuuma minglari namo naine nore nire nuru Christ. Nandona fane nuru ombla namo ka wolandro nandona. Chona andro Christ we. Chonire nglenu pinuma minglari kore nandona. Ki baptizim pone misi wolendro. Mana wonge ese yelowi wairu ki kero unini sa yumaro kero kinini. Ki sege mana uboro ese kanga ombla unini yukaine nu umanalendro fan nangene. Ki ese fingi kalo ka kinglame sendel unini. Uese baptizim pone Holy Spirit kanibi. Uyuna sawol wae me woneni ese yensensoro wit ka yem nale yendu naine mo mondre woneni. Ka uru awa e wit uese yendu nibi fa wae nandona ka ese feirogo. John baptizim Jesus. Obola yengare Jesus. Epinu maminglari baptize ne Jesus re baptize. E wuye sabu demi friyane ka Holy Spirit yolo yukaine ora ufu. E time namo mi mongoma wonge yolo nemi nandona. Yene auna kinini kisamo wola yaba yene ka woluboro yene wamo. Holy Spirit kondare Jesus u yubone nubi Jordan ka Holy Spirit yumane upai koi maibon yaubenro e uma finainene. Uwae mogo inamo 40 blag ningi ka 40 blag kaire ka obola yengare wo. Time namo ufei wo ombla wonge ka usamo pondrini. Se obola ireni urona. Le yene gota ona sa yene ireni Roma namo. Yensona yukaine bret sa yene wu. Ka Jesus fa ireni wu kore nandona. Mi ewi buge got ire nandona. Ombla e fanone namo e fi yane life mana onele. Ka obola yumane wu pari riri ka fafla yugune kingdom minglari epike. Ka wu ireni Jesus nandona. Kiese kawe yene kero fa yuru ye kingdom minglari namo. Ka yene ese yem no la wamo.
kotia ke kingdom minglari namo nandona fane kiese kane fina kikire kane omo minglari namo ese yene yubu yene fufula pigare ki ka yosiane ki ka chisesire ni ukore nandona mi wiye buge godire nandona yene yosiane mana wamo god yene ni ka yanga omo wuniniro obola yumane chises pai town wamo Jerusalem ka irane wu yeri temple riblala ka irene wu nandona yene god auna sa yene yulbalo ruwe yukaine mi wiye buge god nandona kote se irengle nu angel woneni no bane ka nurne yene nu ese neima yene ririen painri ka Roma wonga ese fei yogu rew yene ni ka chisesire ni unandona mi wiye buge god irona yene viengari mana wamo god yene ni obola yengari chises ombla minglari begimo ka uyubone chises ka pai wae yori ingese nu mae town Nazareth nimbliwa Jesus. Holy Spirit kereane Jesus ka wu pai kore district woneni Galilee. Me wu yobro bubai mogo ye nainene ekrene Galilee. Ufa yali mi nupinu mae naine mo kore Juda kapinu ma minglari nereri no ulabuni ni wamo. Jesus pai kore town Nazareth mogo ye wone yemi wamo ye. Ka kaire sabat jiluwi ka wu pai mo kore enu Juda. Yukaine nale wone fayange ye. Ka wu yemi yeri yobro mi wiye buge god. Nunane wu buge prophet Isaiah. Wu yonrome pai ka wu yabu mi plola nandona. Spirit mana wamo wae ki. Efika wu yaure kibu kuna mi uboro god kaiki. Kalinu pinuma omoone. Uyawane ki kobronglenu uma naine kalabus enolomuele. Kanu uma nama wawole enurukore. Uyawane ki ese kemble gurunu uma nungame eni wamo maplai. Paindri nalengem. Ka uyawane ki kirenglenu uma mi uboro nandona. Moule uboro wibu kamana wamo ese saimo yale nuuma woneni. Jesus yurumi wiye bugemo ka yufona ka yane mana efa yuna ka upai wae nu naine mo kori enu Juda nama enu sa kirnuru wunro ka wu irengle nunadona ko werme mi kobroke wile buge god pone bubuna mo sa yemi alwone nu ma minglari nereri no ulawunini ka wola ibandi mi uboro wu irengle enu kanu narine nandona mana nama wusa Joseph auna. Efika ka wuke yobro mi nandona. Ka chisesire nurona. Kina male pupone sepire ki mi namo. Dokta, yange nalbabri yeneni uboro. Name yene yange ombla moile yeneni yukaine mungu yene isi yange town Capernaum. Ka wire nandona. Kigire mi alwone pone. Nuuma viva nubumi prophet wonga wu warae yobro ye mogo yoneni. Kigire mi albone bone nandona. Taime prophet Elijah pinmana ploli minglari isi naine Israel. Imbi rilibu. Time namo rible fejilo pa resiguru tripla kigla ka 6 plakari. Time namo ombla fano nenere sam one ka oma mogoi minglari namo nempondili wamo. Godve yawane prophet Elijah pa enu pinmana minglari namo isi imbi rilinu bole. Uyawane prophet Elijah pai pin wokeranro efi Juda. Isi ini riyubone wae mogoi Sarefat egrende town Sidon. Katame prophet Elisa umaelevro minglari naine Israel. Ka ufei saimo yalenu ka yangenu neme yuboro. Uyemble gurumana wokeranro country Syria nola uneni naman. Enu uma minglari naine mo kori namo nubumi kanu wolbuna neni wamo. Nuneme ika nuna nenge Jesus yolo moile town. Taunenu sa wae arwola riri. Nunenge upai pie wae ko yarwola nire ninga balo upalo ko yale. Ka yauri pa iblele nu uma minglari ka paike. Inge se upai palo town Capernaum district Galilee.
kaya kaire sabat uyale mi nupinuma kanuma woli bandi efika mi ewu yirengle nu namo sakero. This is Yumale disciple Plantigera. Kaira wonge this is Seri Pio Efun Kensaret. Apinuma minglari noloni neri nangaro mama newu fa nubu we yirengle nu mi egot. Uyuru pot planten en uma fa nabule ne firala en ublen navale ne nubi Pio waka none neri naglelene nete none. Jesus by Yulbari Pot Simon Kaireni Simon a yene pot aspai Yavarira Ronga Jesus Way Poka Yali Minu Pinuma Uyali nu mi pekimo wala uyireni Simon Arona yene pot by Nuberira ka Unrepando nete ponega Bubu Firala Simon Irenu Ukore Narona Mana Wamu Umengari Ningi Paila Mulbe Bradake kamu fei menfirala wonge so eyene yire fane kie kinga palo netwane nuningri pando net nubi ka nubu firala minglari wamo imirua net ka net sa bebrerene narana fane no meu nangome none play nine ne put wonge ni ka memeu blau nunoloni ka nakle nenge firala neririri paila put blinden nire eniralo Simon Peter Yuru omplanamo kawo angren palo wai wola letises kaire ni unarona mana wamo yupone kika pai kimana fa kange ompla fa faile efiga uyakle wone play wol ni bandi wamo enu nuru firala enone nubune bela mana blinden nesebeti James Kachon uyane wol ni bandi blau James yane John uyane fana ne Simon nabule ne firala hatijes ire ni Simon Arona yene fa yume na minre kapai yene yumale uma ronga nu nenge boot planten pandina ne bige riri anu bole omo minglari enoneka nubene Jesus semble kurumana mero rili yeme yuboro kore kaire wonge Jesus wara yobro mi nu pinuma nu faresika nu uma namalelo naine ne moguinamo nu faresika nu uma namalelo enoloni mogui minglari town wamo Jerusalem district Galilika district Judea kero eman wamo ye Jesus fa we yemple guru nu uma nendinine nu uma apply nongole mana wonge wile ilaki mero rilibu ka nuni refa nongole u pain pandi monde nina yakrene Jesus nunoloni ka nuru narona uma minglari wamo ka nufei nongole u pandi Jesus narona fane nunongole u pandi mo reblala riri aki bulale ka nina u samo palo iblele wala le Jesus yerie Jesus yuru pilipenu ka uire ni mana namo narona kon mana kikubole nale fafare yeneni nu farasika no uma malelo ke wola narona mana namo usandro fina kaire yem ko yekot fana yire minam mana konka esefe yubole nale fafare onele kot wone kerendro ese yange ombla namo Jesus namale wolpone nupuka uyarile nunarona efiga kapone ke wola rona wolpona poneni mi figa alele ronkale sa kie kire ni u narona kie kukole nale fafare yeneni we kie kire ni u narona yene yeme ikapai kie kukule pone se namale rona epige me auna emana sakero fa yubole nale fafare uyenso na yurumana mera urilika yireni unarona kikireni yene yemika yongole ilaki yeneni ka pai mo yeneni kawambane nro mana namo yemi nama prene nuumaka yongole ilaki wone wile kawu yereri no laikot ka pai mo wonen kanu uma nene namo nuru ombla namo kanu wondi bandi anereri no laikot nu wola nemnum
ka naurole none kore nandona namindele mone muri omla wongani Chiye simle gurumana eva yange ya omo e Captain Ami. Captain wonge 100 soldier wae kawuyuna mana wonge fa yange ya omo e wone. Ufa yere no le mana e fa yange omo e wone ni wamo. Me mana namo yendi ga yere yange ri. Captain yubumi e Jesus kuye nando na fane wu ya wale nu ira mana enu chuda. Paindri narene Jesus yelo wiye yemble kurumana efa yange omo woneni. Lu paindri nani Jesus kanobro mi u yukaine nire niril nale rona. Captain ama uboroga yene asaimo yane u. Efika ufa wole ane mone pinu mae chuda. Kayere mo kori munini. Nando na fane Jesus yagle paindri. U yelo wiye krene mo ka Captain ya wale nu for reply wone paindri nire ni Jesus nando na. Mana wamo yene ke yelo wikei. Kisege mana uboro le yene wieri mo eki. Nandona fane ki wola nandona. Kisege mana uboro. Kindro ese kologi yene. Nandona yene yirendro sa mana efa yange omo eki ese uboro kore. Kire fa kai ke me wola e mana risiki. Ka kire nu soldier fa naine me wola eki. Kikire ni soldier wogera nandona. Yene pai kawu pai. Ka kire ni wonge nandona. Yene wi kawu wi. Kikire ni mana efa yange ya omo eki namo nandona. Yene yange omla namo kawu yange. Chiye shibumi namo kawu wolni bandi. Nandona fane wu yenchona urunu inu mana minglari. En benene wu kawu. Irengla nu nandona. Kikire bipone. Kife gurumana wonge Israel pili bunini sa wamu nandona. Ingese nuuma e Captain ya wale bandi Jesus noloni kore mondre. Kanurumana efa yanga omo e Captain uboro korebu. Chisesire karabu yemi yuamo nubinamu pegimoge. Kaire wonge chisesire nglenu disciple wone nandona. Mone maure fun mamamrirebo nandona fane nunur bandi bout wonge ka paindri. Enu paindri ne chises wile nama. Ebu wile nama rabu briri wamo ka fun yemi yuamo filene pandi pando merua bout kabaudire eniralo. Puti saibol norone Jesus ka nire ni unandona. Mana wamo mone serili. Ronga uyeme ika mi fona rabu yane nubi e nobune namu. Ka nubi yane rabu yivri ka nubi fa wile uboro kore. Ka uyarile nunandona. Pilibe bone waepe. Nu disciple nem numka nem firineri ka nem narile none kore e omla namu. Mana namo safina. Uire mi kero karabu yane nubi kenubumi ewu. Jesus ka Belzebul. Jesus yubole obola e kondare mana wonge ka yange u miref kungu. E obola yubone mana namo. Mana miref kungu no namo yobromi ka uma minglari nurun babri. Ka playe nu uma namo nire rona. Mana namo e yubole obola kero e Belzebul. Belzebul bubonesa nomu e nu obola. Ka Jesus namale omo enu wolane ka uire linunandona. Leuma kingdom wogera nu ese ninana ele ka nobunone kore. Kingdom namo ese fi yeye kero. Le nu uma naine mo wogera enem nobunone kore. Nu re fi nem nogunai. Nu ese ubaina ele. Narono fane le satan yubunu uma woneni fanem nobunone kore. Ese kingdom bunini yeri kero rongene. Kikire mi namo efika pone pire rona kifa kubole ke obola kero e Belzebul. Le pone pire roko inamondro kifa kubole ke obola. Kae nu uma fa nubelene pone roko irongele sa nufa nubolene obola. Nandona fane nu uma fa nubelene pone enobromi alele pone. Legi kubole obola kero eko kingdom eko jero ibonebu. Emana kero wonge yuna omo kero ka yuruye mo woneni. Omo minglari wone nese samo nainene. Ka le mana kero wamo wonge yolo wiwu ka yane nobu. Wese yubu omo kero wone ni fa yobu ye kere ane wone ka ire omo namo ese saimoro wone wae kero. Ka yebi yale omo emo wuni ni pa enu uma plai. Jesus yubole obola fafa le enabalene mana wonge. Nu paindi rebo e fun wamo Galili. Paindri plele pige plola enu kerasa. Pige plola namo sa ye rebo e fun Galili.
Jesus yubone boat ka pai pari pige ka mana wonge taunamo obola fa nisi nori newu isi wiplele me mana namo fifa iberi amravi rina angruye wone ka wiye waye mo wonge onele ufa wiye waye Roma pulale ko ye fa nirine pinu maerili mana namo yuru Jesus ka yange mi ka firalo ekrene Jesus ka yangro mi kero wamo ireni Jesus nandona efika mi ka yene wiplele ki Jesus yene auna ego driri kikiri wola ke yene fa yane eni ki ka yake ki nalbabri rerene uyangro monandona efika chisesire mi kero pu fa obola fa faile yubone mana nam ningiga kaire wokogara obola fa faile fa izi yori wu fa faile wamo ka uma fa nuka wu senreu ka meu ka samo naine no banene wu ka wu yegri amre sen namo ka obola fa yumane yewu pai mogo yeuma fifa nainene ka chisesare ne wunandona yene no la fina ka wuire ni Jesus nandona no la kinini ami efika nu obola fa faile mingla risi nabane wu nu obola fa faile namo nemniri wola naurene pa Jesus efi yawale nu painde pando pulale rendo mogo inamo pori meule mingla nonene omo ka neri arola nandona fane nu obola fa faile namo nemniri wola naurene Jesus eirele nu painde nervi nu pori ka uirele nu painde kanu obola fa faile namo nu bone mana namo ka painde nervi nu pori namo ka pori nembiri painde pando arola rebo ka pando fundani ka naigol no mi karinge nu ma efano vale ne pori meule namo nu ruombra namo nimi ka nu kengendra painde ka mi nu fu omo namo pubai mogo ye naine mama nene taun nu ni Jesus ka nuru mana e obola nu bonene namo ke iberi amrabe ka yem ira uboro ka waye grene rewe Jesus nu pinu manuru ombra namo ka nem nu wamo ka pinu mamingla ripaendri nuru ombra namo nu pinu ma e isi nuru omo namo no brongle nu maplai e rongele Jesus yemi angrubu obola ka mana namo yemi uboro kore ingese nu pinu ma e kerasa namo narene Jesus e asibole nu kapai efika nu nem nu wamo nandona fane Jesus pai bari po kapai kore mana e obola fa faile nu bone namo wiri oleaure ye Jesus fae yane baindri ka Jesus yawane bupai ka wire ni bunandana yene pai kore mogo yene ni ka yobrongle nu omo wamo eko tiange yene nandona fane mana namo pai ka yobrongle nu pinu mamingla riet town omo fika e Jesus yange yone mela pineri ka pin wonge yendrie Jesus pai kore funrebo ka pinu mamingla ri wolu borowu efika nu nai nori newu kamana wonge ewi noula Jairus pirbalo rewe Jesus ka wiri woliaure ye Jesus pai yane painde mowewu Jairus wusa mana wonge enu uma fa nuru ni mo kori enu juda mogo inam upai Jesus efika melpin wogerandro woneni yire yange eri kikla wuni sa 12 pla Jesus pai mowe Jairus ka pinu mamingla ri wamo nubene wu nangele naugiri wu ungla wil pin wonge yakle nu painde nenamo ufa yubraye ore ningi gaire ye nandona pairesi ru 12 pla kikla kamana wonge fi yanga ombla namo yubone wu pinamo wikumale Jesus ka mewyogo ambrabi piewa wu ka wambanendro ori wu namo pegimoke ka Jesus arile nu nandona pina ke mewyogo yeki kanu awail nire kione kapita ke ire ni unandona mana wamo pinu mamingla rinem nangaro ka naraine mama nene yenero wariane yene ka Jesus ke ire ngle nandona mana wonge mewyogo ki kinamale nandona kero playe ki nuboneki kapina munamale nandona u efi pegi pai nandona fane nale wu forwo ka wu wifira lo rewe Jesus pina mumi yufu pinu mamingla riefika ueme uyoku Jesus ka wambanendro u borokol ka Jesus ke ire ni unandona nona pilibiene ni namo yange yene yeme yuboro yene bai wolu boro Jesus na wae yobro yenu kamana wonge yolo wimowe Jairus ira mana mo kori ka ire ni unandona yene nona ribu
kayene fayange tikse namo nalrangua. Kachise sibumi namo kawire ni Jairus nanona. Yene fayumye Philipro sa yene nona e yemi uboro kore. Jesus wiplele mo we Jairus. Umi yaure ni pino mae finane u pandimonde. Ugo ire ni Peter, John, James, kamo kananga emelandro ane u pandimonde. Kapino maminglari nemnirine kameu naririne none wolbogu. Efika ni wolnaure wamo pin aula eri nyamo. Kachise sireng lemnanona. One kapemberebe. Usegeri wana bileyendro. Nusamo nubolri Jesus efika unamalano na uribu ka Jesus yuna mewe mela pin kaire ni unano. Eiki mela yene yeme ka malma e ubi kore ka wu pambane yeme yuae ka Jesus sireng lenu nana ombla plai bubu ka moka nanga emela olni pandi ka uyali mi kero uyane efinobrong lenu umae ombla namo. Jesus yali omo efa nonenu 5,000 uma na klep in kongom. Jesus yo 12 la apostle woneni kayali namba ka kero fa nue ni vole obola ka nange nu pino maine ndine esene me yuboro kore. Kawu ya wale nu pandi no bromi kingdom ekot ka nange nu maine ndine esene me yuboro kore. Enu apostle noloni kore nu nobro ni Jesus mie omo e none nangene. Ronga wuyumale nu apostle yakle pandi nupone pinu manamu ka none nro pandi town Bethsaida. Ka pinu maminglari nuburona ue pai moko inamu ka nubene wu. Wolu boro pinu mae nolonine ka uirele nu mie kingdom ekot ka uyemple guru nu maene dinine neme yuboro. Moule ire namkurele nu 12 apostle noloni Jesus ka nire ni wu narona. Yene irengle no pinu ma pandi mokoi pitpitiri enaine ekrene me senue nabule omo fano ka koi fanile. Efika koi me uma onele ka omo re onele. Jesus irengle no apostle narona. Onenro ese pali no omo fano senue no kanu fa nire ni ukore. Mumuna 5 la pret ka firala blinden ro. Andro muese muna roma ula maimpika mubu omo efano emali pinu manamu nunire nandona efika nu pinu maminglari na inemele namba eu umalmanro sa presi group 5,000 kati yesirengle nu disciple one nandona one pireli nu painde nina na 5 la uma nu disciple nange yukaine eu uire kanu pinu manai Jesus yuna 5 la pret ka firala blinden ka uyenda pari nemiriri ka ire tengi kot ka yegri firala ka pret ka yali nu disciple ese neipe na linu pinu maminglari namo no omo namo paela nu nemdrenkini ka omo plai sanai nene nu disciple nirele omo bloli na ile paela 12 la negela wova imeri miriri emana uboro e district Samaria aire wonge mana wonge na malelo yemeika ifle yari ne Jesus mi wonge awu yari ne Jesus narona dikse gie sekanga omblo fika uboro seki kaige uboro narona kati esire ni wu narona nuene remi fika vielo yene yuruka yene yemi no murongale amana namo ire ni Jesus narona mana wamo wuko teneni yene samo woliane wu wamo puna yeneni ka spirit yeneni ka kero yeneni ka wola yene ka yene samo woliali nuuma yenaine ekrene yene wamo yukaine yene fa woliane yene kore kati yesire ni wu narona mie yene ire namo sa wona alwone narona fane yene yange rona sa yene wae narona kamana ena malelo yange narona sa nuuma nuruwu uboro wamo ka uyarine Jesus narona pobisa naine ekreneki kati yesire ni wu narona mana wonge wae town wamo Jerusalem ka palo pae town Jericho ka uma fofaire epeki nane rokoi nubuni omo ka ningo omo pabri unini ka nufu paela wire yange leri ka nubone wae ka paindi priest wonge palo pae rokoi namo ka wi koye mana wae namo
nama pitirindo yuru ka pai rokoi rebo ka pai ke kaliwai wongare yolobi rokoi namo uyolobi ko yemana wae nama pitirindo yuru ka pai rokoi rebo ka pai ke kamana wonge district Samaria re yolobi rokoi namo uyolobi ko yemana ire yangarie namo ka uyuru wu uwolaure wamo mana namo upayagrene mana namo ka yasiro ori ewu yaikuwel ka wain palo mugu ewu ka yugaro ka uyeri mana namo yaune tongi ewone ka yurune pai hotel wonge ka saimoro wu ningi nama uyemro maula silwa blenden ka yane hotel ribile ka irene unarona yene se saimoro wu la yene yemro maula yene ni ka saimoro wu egi kologi gore ke ka yene ro maula yene saimoro mana namo kati yesari ne mana namale lo kore narona numa blandi gera namo pina sabiye grene kayange uboro mana namo isi uma nufune kamana namale lo ireni ties narona mana wolyaure kasaimo yane kati yes faireni unarona narona fana yenere payange nale narona miriri auna pegi nufaresiga numa namale lo wolbuneni kanire rona mana namo fa wolu boro ye numa fa nanga omo fa faire no loniwu kayagle nane plaukano sire kore narona mela mana blinde ne mana wonge kauna pitiri yire ni nanga wone narona aina yene yebi omo yene ni re blinden karebo kinini sayage kise narona fane nanga yebi omo ewu auna blindane pipabe auna pitiri yubi omo wone ne nanga yane ka pai country wonge wae asamu kai wae country namo uwae mugu inamo yange nale fafaire wongonge ni ka yufla ro maula woneni ka omo minglari woneni sampegi moke ka omo minglari woneni sampegi mo eni buamo yemi kandri namo ka omo efano ne re sampegi mo ka ure omo samone narona fanu upai urumana wonge mugu inamo ka yarine ufa we yange omo woneni kamana namo ire ni upai yaunole pori woneni ubondi ni buamo ka fiwo omla rola wonge emana wonge narona fane uyuru pori no ne pimpabri ure wola ire yagle pori no pimpabri uwae pai ka unamale narona ufa faile wamo ka wola kore nanga woneni ka ire rona uma minglari fa nanga omo aina kinini omo efano ne sa minglari ka lolifa nainene kikai ke mogo ime omo efano ne samonele fane ki samo pondi nduamo kire kangeri kiese kemeiga kaiki aina kinini kore ka kiese kire ni unandona aina kisi kange omo fafaile wamo got kayene namele sa kifeu boro ese yene yoki auna yeneni yene yange kikaike yukaine nuuma efa nanga omo yeneni nandona fane uyemeiga paya aina woneni ewu yolo wiamon aina wunini yuruwu ka wu wolyaure wamo ka wu priri pai yukaire auna woneni ka yukenewu ka auna ire ni unandona aina kisi kange omo fafaile wamo got kayene kifeu borese yene yo ki auna yeneni kananga ire nglen uma nanga omo woneni nandona one wambane ndrope mombla pabre uboro wonge kinini una polobi panani wu one pina bare ring meu ka panani sandel rew unini one paipi pembulma ka waula wonge kembile polobi ka uhuri monese mane moka oluboro efika auna kinini ribu name uyemi kore we pegi ibu name umabu bubu narona fane nunange kola wamoka woluboro newu enu none ka woluboro ne auna ira mana ewaye nengrele ewu yolu yegrene mowe nanga woneni uyubunu ne ile rai kanogulene narona fane uyo mana wonge efa yanga omo nanga ka yarine wu nusa nanga fika kamana efa yanga omo nanga ire ni unandona ino yene ne yolowi korepu ka yene aina yufugul maga wonge efika ino yene ni yolowi uboro kore auno wamo yumina mo ka usamo wolbuneni wamo uyum fane ufi pari mondre nandona fane nanga yolo moile ka kosamo yobroni yange wolbuna wunini rawlo ka wire ni nanga wunini nandona yuru kigla minglari paindebu kikanga omo wonfa fa yene ni ka kaike yukaine nuuma fa nanga omo yene ni ka kubumi yene ni ka yene fi yage ki ombla wonge yukaine meme ese ki kakle kone fori mosa kiese woluboro
Me auna yene ni namo pa yufla omo minglari yene ni pa inu pin mana fanara ne rokoi. Uyolo wikore moile ka yene yovrine pulmo ka uboro ka wolu boro yebu. Kananga ire ni unarona. Auna kinini yene mon ka we famai meme. Pana omo minglari kinini sa yene ni. Me mone manga omo namo ka wolu boro ka wola monini ese kwa ye uboro. Efika ino yene ni ribu na me wu yemi kore. Uyubene roko ifafare na mindre mu mabu wupu. Uma tenbla lebro uboro kore. Jisesire pae ibene roko ye pae town wamo Jerusalem. Uwara ye pae plele iblele pike district Samaria ka Galili. Upae plele mokoi wonge ka uma tenbla lebro noloni nane wu. Nuneri asa amon ka no mi kero ka nire ni unarona. Jesus mana wamo yene wol palo mu. Ebu yurunu ka irengle narona. Wone pae pipuku nalpavri poneni pae nu priest nuru. Enu paindine nalpavri enu namkire kore. Wonge enu yuru rona nalpavri wone nu boro. Ubi kore ka yange mi kero yereri no lekot. Ubi fire lo ka yensona unglama palo pike. Ekrene rewe Jesus ka ire thank you Jesus. Mane yolobi ye Jesus namo. Usa mana e district Samaria. Ka Jesus yarine. Andro mana wokera andro nalpavri namkirewe. Ka nain namo sapaindri pe. Uma plai fi noloni ka nerirnane no lekot. Mana wokera emoko iwongendro. Ka Jesus ire ni Samaria mana narona. Yene yemi pai. Pilipene nindro. Yang nalpavri yene nuboro kore. Miriri e faresi wonga ka mana fa yubi maula e kapman nesabune kot. Siesirengle nu miriri namo sampai nu uma fa wala nire narona nonesa uboro name kot. Kanu uma plaisa fe uboro. Wirengle nu narona mana blanden paindi temple fa nesabu. Wonga sa faresi ka wonga sa mana fa yubi maula e kapman. Faresi namo yeme yeri ka yesabu wone kore ka ire narona. Kot kikire yene uboro efika kiseke yukaine nu uma plai. Kiseke fa kanga omu fa faile. Begi kubu omu ka kange nale fa faile pin mana. Kiseke yukaine mana namu fa kubu maula e kapman. Kaire blanden e wik wakwakara. Kifa kaike punalen ro ka omu minglari kikubu. Kifa ke ibe tenbla bloli ka plola wonge kifa kawe yene. Kamana fa yuye maula e kapman. Yeri asamon ka fei inda bari even. One Wieri ka meuyari wol poku woneni ka ire narona. Kot wol paloki kisamana fa kange nale fa faile. Kikira mi alone pone narona mana fa yubiero maula pai kore mau woneni. Kot yuru urona usa uboro nama ewu faresi saonele. Hefika nuuma fa nereri noula noneni kotese yumandralonu. Kanuma fifa nereri noula nonengle kotese yereri nu. Mana nama wo fa yu yari ya omo umangle yuru kore. Edise siolobi ekrene town Jericho. Mana wonga nama wo wae piyo wae. Roko yu yari ya uma romaula. Mana nama wo yubumie nu pinuma nolonine. Kawu yarile. Nusa nange fika. Kanunire nubunarona. Tise town Nazaret. Lobi. Mana nama wo namo yange mika ire narona. Jesus, yene ani making David, yene sam bol paloki. Numa e paindi risi nendre buka nire nibu, yene miruru. Kawu yange mi faki ka ire rona. Ani making David, yene wol paloki. Siesiere ka ire nglenu nuna mana namo nolonibu. Mana namo yolobi ekrene siesiarine bunarona. Yene ire kiese kefele yene. Kamana namo ire nibu narona. Mana wamo kikire kuru kore. Katiyesire nubu narona. Yene yuru kore. Pilipene ni yange yene uboro. Kawambane ro nama wuni ni frengiane yuru ka yubene tises. Ka yere rino ula ekot. Enu pinuma nuru ombla namo. Nuren yere rino ula ekot. Mana fa yubu yero maula. Naula wuni ni Sagias.
Jesus pai plele town Jericho ka yubene rokoi e pai mokoi wonge. Mana wonge e wae town Jericho nola Sakias. Sakias aira mana e nuuma fa nubinero maula e kapman. Kawusa omo minglari uyere fa yuru Jesus. Usa mana fina. Kawusa plola mfane fe yuru Jesus ewie rokoi. Efika pinuma minglari fane u piri pai risi pinuma ka pari lo nola sigamo fik fire yuru Jesus. Efika Jesus esewi rokoi e ilo namo yerie. Jesus vi plele koi namo uinda pari wane Sakias. Kaire ni unarona. Sakias wambane yolo naminde niki kiese kawe yene maime mo yeneni. Uoluporo wamo ka wambane yolo humanities yane pandri mo woneni. Pinuma minglari nuru rona kanoko minire narona. Uke pa yane mana fa yanga omo fofale yane naine mo unini. Sakias yemeka ire ni mana wamo narona. Yuru mana wamo Jesus. Naminde kie kebi omo minglari kinini. Lol blanden lola wonge koneni ka lola wonge e kali painu uma e omone. Legi isi pegi kubuke omo en uma. Kie kali kore ka plola blandigera ese ki kaun balo blau. Kati esire ni Sakias narona. Ki koloki mo poneni. Kana mirele ko tibu pone korebu. Efika mana nama ure mela ya Abraham. Nomuye ki koloki me. Efika auna emana evi fai yabu ka yubu kore nuuma. Evi nubene ne roko yuboro. Jesus pai town wamo Jerusalem yukaine king. Jesus yofro mi pekimo uyemi pai fa pari town wamo Jerusalem. Ewu pari blele mula arola fa none olive. Ekrane town petfaki ka petani. Ka wuya wale disciple. Lain rane wone ni paindi risi. Ka yireli wuyane narona. Inyane paipi moko ye neri. Leyene ane paipi blele moko inamo. Sayene ane e guru tongi efa buwonge e nuka yeri. Tongi namo mana wonge fei wae riri ka yuna warae onele yene ane peingo kaba ka pumane pane polobi me. Le mana wonge yarine yene ane narona. Efika mi ka yene ane peingo tongi namo. Sayene ane sepire ni unarona mana wamo ire yange ombla plai tongi. Mana blanden paindi nuruka tongi na area yukaine mi Jesus irale uyane. Uyane nengo kaba tongi namo. Numa ribile tongi namo narine uyane narona. Efika mika yene ane pingo tongi me. Ka uyane nirangle nunarona. Mana wamo ire yange ombla plai tongi. Wala uyane numane tongi noloni Jesus. Nuningla ambrabi e none kumariri e tongi namoka. Memo Jesus yulbari wae tongiriri. Wae tongiriri pae rokoi pinuma minglari. Ningla ambrabi noneni rokoi nole. Pae plele akrene rokoi fa panro maule arola olive. Numa minglari fa nubene Jesus. Nangami wamoka walbuna uborone kanereri ne nola ekot. Nunanga narona efika nunuru. Merokol minglari e isi Jesus yange. Nunanga mikero wamo kanire narona. Kote yange uboro wamo kingme. Kingme evi nola emana wamo. Ewen kotwal palo mone. Mone mereri nola emana wamo. Wae riri. Jesus pae ekrene town wamo Jerusalem. Uyuru town ka wiri. Kaire narona. Town wamo Jerusalem. Kaire namirale. Ki wolyaba yene namale omla fae yange yene wae woluboro. Ka omo e peki nenene namu sa yene e fi namale nu. Jesus pai pari wae temple. Ka Jesus pai pari temple ka yeme angrupu uma e nendu ne omo. Ka uirangle nu narona. Mie ko tire narona. Mowe ki ese waya yukaine mo fa nesapune. Ka pone ke pange yukaine ko ye fa nuuma peki nubune omoka pandri peki nainene. Kaire Jesus fa pa yovro mi yukule nuuma e temple. Nupik priest ka nuuma e namale lo ka
nuuma fa pandi risine pinuma neingari napu nire fa nufu tisesri kanufe napu rokoi wonge uporo fa nufu uri efika pinuma minglari samo wola nire fa nubumiebu. Jesus bread ka wine yalinu aposel. Ningi bobri fanu ese no omo wipu pane Jesus yaglenu aposel. Poneni noloni naine fa no omo. Ka Jesus irenglenu nanona. Isiki wola ke kire fa kape pone mo omo epasoa sesa kie kungameni. Kikire pone ke fiko omo epasoa kore paila ombla namo yemi alwone kingdom e God. Uyem kap wine ka thank you God ka irelinu nanona. Pone pem ka baby pone kikire pone kie fika ikoko wine paila time kingdom e God bi. Ka uyem pret wonge ka ire thank you God ka yegri ka yebi alinu ka irelinu nanona. Naimesa nale kinini ki kabe pone ese saimoro pone ka pone pange nanona sa wolrufu peki. Enu no peki mo uyem kap wine ka ire thank you God ka ire nanona. Kap mesa kontra ke klebe ori eki okol pandro fa saimoro pone ka puru mana fina ese yina ki pai me wola enu uma mana namo sa yane ki mai me table me. Auna mana ese yubene rogo yugaine God wone ire ka fina yina upai me wola enu uma ese nange fa elewu ese wolyaure wone kore. Nu aposel nemiga nem nari none kore nanona. Fina sa yanga ombla nam. Kanu nobu mi fina wae yugaine mana wamo ka pairisino. Ka jisirengle nanona. Nu kinge uma fi chuda nuna namba ka nurune nupinuma kero. Kanu uma fa nange nanona. Nire none kero fa nurune nu fa nuna nola yugaine nu uma fa nange nalo woro. Kapone fi pange nanona. Kamana wae yugaine mana wamo pone ka pairisi pone wae yugaine me laula. Kamana yuru ye pone ka pairisi pone fi yereri nola woneni. We wae yugaine mana fa yange ye omo poneni. Kafina sa mana wamo. Mana fa wae table we mana fa yumaye omo. Pone fa pake ki mai me ningi gaire ka pone fifa pupone be ki eni fa noloni ki. Aina yake ki kingdom fane kire kabe pone kingdom. Nanona fane pone se paibe table enerine kingdom kinini ka pobe. Ka pone paibe siya ububu ka pubukot uma 12 plaori oikenra Israel. Nui muma ima Jesus. Ningi bobri fanu ese no omo wipu fane Jesus yaglenu aposel. Poneni noloni naine fa no omo. Ka Jesus ire ni pita nanona. Simon yene yubu Satan yarine kodese yemble kare pili poneni yukaine uma fa nuflane wit ka nebrenene uruawa. Kike sabu yenebu ese pili beneni yer kero yene vikore yene yuye plae yene ka memenu senu enere kero. Ka pita ire ni unanona. Mana wamo kie kane yene maimbi kalabus ka riblau. Ka Jesus ire ni unanona. Kikire yene pita. Rora unena fi ina na mende ningi. Yene se karire mi blindi gera nandona. Yene vina maleki. Jesus yubone tauna moka pai kore mule arwola olive. Yugaine wone fa yange ningi gaire. Kanu disciple wone ni nibene wu. Enu pain riplele moko inamo ka wu yirengle nunandona. Pone pesa busa omo ese fi yengari pili poneni. Ka wu yubole nu ka pai asamon. Yugaine mana yinga pae Roma pae paloye. Ka wu fufuli okle ka yesabu. U yesabu ka ire nanona. Aina le yene ire yene yubone kap ekime. Ka yene fa yanga omla yugaine eki wolake. Yene yanga omla resuguru yene wolaye. U yesabu pegumo u yemi pae kore. Nudisabu wone ni ka urunu ilebu. Efika wolbuna nunini eni wamo. Ka wu yarilenu nanona. Fika mika pone pile nama. Pone pemi ka pesa busa omo fafale ese fei nemle kare pili poneni. Uyeri obro yenu disciple poneni. Disciple wonge wone no la unini Judas. Yumalen uma minglari noloni wu. Judas yelo wiyegrene Jesus ire yubene wu. Ka Jesus
yarine unandona Judas yene ire yugene aune mana rogo inamun rosa yene ire yina upai me wola en uma fa nanga fa vale uwe ka disciple wonge pana diaure ribi mendul boe mana wonge beberi mana namo sa fa yange yo omo et presetembo ka jisi rengle nunandona pone vipange nandona kore bisebu ka wume uyuna ribi emana namo ka yange ribi ewu bi yembre kore ka jisi rengle nu big priest ka nu police fa nune temple ka ira umae noloni nire fa ni mawu pone pungamo painat ka ilo bloli polobi ki yugaine kie kumalen uma play emolomi magle pone mobuwe kaire kifa kagle pone maimeme temple monre ka pone kefi pango ombla wonge ki andro kero nyingi ire pone fane pone pire pango ombla namo Jesus payer unglam prene Pontius Pilate nuira uma nemika numane wu pandi Pontius Pilate nukotimu ka nire nandona munamale pu mana namu fa yumale nu uma pandi rokoi wongani ka efe nubene mie mone ka wire muese fei mane Roma ola ba sisa ka wire nandona unrosa Christ ka wae yugaine king nandona fane Pilate arine ties nandona yene king enu Judawe ka wire nandona mie yene yire yenamu sa resigru Pilate yemika yirenglenu big priest ka pinuma minglari narona kifei kapu ombla wonge fafaile ese pone kotimana me kauma minglari nombliwa mi wunini ka nire mi kero narona mana namo pai moko minglari etutia uyeme district Galili yange ombla yolobi plele moko ime ka wuyukulenu pinuma ka fa yange fafailenu uma mi play fa yereriane wolbuna nunini Pilate mi payen nu big priest temple ka nu uma fa bain risi nu pinuma ka uma minglari ese noloni nemnoku nu noloni nemnoku ka wirengle nu narona pone pumana mana namo pane polobiki ka pone pire narona ufa yange nu uma wolbuna neni ne kapman bubu kisamo karine wuka kubumi wunini nama prene pone ka kife kabu ombla wonge fafaile ese pone kotimbu ero trena male ombla namo pu narona fane wuyawane wuyolobi kore mone bubu mana mefe yanka ombla wonge fafaile fa ki kire ueseri narona fane kiese kirenglenu imuma nufubu ka kiese kawane upai kanu awaili nange mi kero ka nire narona pufumana namori ka pupone Parapas sayolomwele Parapas usamana isinu nina wae kalabus fa warae yakle kapman nopune town ka uwe yufumana wongari Pilate wala ire uese meu yemaine tises pai narona fane ufa mi kero kore nubinuma kanu nire mi kero nire narona pona uyaba kruse ka ufa ire nglenu kore narona usa yanka ombla fika fafaile kife kabu ombla wonge fafaile uyange sa ese uri narona fane kiese kufubuka meu kimaine upai kanu nange mi kero wamu Pilate kanire narona bu ese yona Jesus yaba kruse nunange mi kero wamu pai wala mie nu yumaro mie Pilate narona fane Pilate yuvene wolpuna nunini ka ire yange omo yugaine uma minglari nire ni uwe yange Pilate meu yimaine mana isinu nina wae kalabus yakle kapman nobune ka yufumana riyolo moile ka Jesus Pilate wu irepu uese yupene wolpuna nunini nunona Jesus yaba kruse enu mana Jesus paendine nunane mana wonge town Sairini naula Simon yolo wire pa town wamo Jerusalem nununa wuka nane kruse Jesus fa wu yongole ka yuvene wu pinuma minglari nuvene Jesus pinmana minglari nuvene Jesus meu nuvro wolbogu noneni niriwu wamo enu noloni plele koi no ikakro rinda nunona Jesus yaba kruse plau mana blanden isi nanga omo fafaile mana blanden namo Wonga nu nona yaba meu mendul Jesus ka wonga sa
yaba mewa yalbo ebu katies yire naruna aina yene volumaro omo fofaile enu nangane efika nufina male omblo fika enone nangane kanurara kusatu kanibio omorile etises painone uma minglarineri nurunenro kanu uma epandirisi pinuma namu nange mi pingi ka onire mi play tises kanire narona bue meme unu uma play efika ka ufe meme wone lewu yire yuku mone wone sa Christ ekot mana kot wone yaure sa u meme wone kore lui mumare noloni ka nukaine ne wu kanane wu mi kero no winika fa wu ese aigu kanunire nubunarona yene king enu chuta sa yene meme yene kore nunona mi rola pitiri yaba kruseriri ewu igagroyen minamo saire narona mana namo wu king enu chuta mana blanden nunona wiyane naba rebrebo etises wonga owire tises yire narona yene sa Christ we yene meme yene ka kikane plau ka wonga yaba ye rebo yenre wonga yire ye tises ka yire ni narona yene fe yume kotwe eni namo yene yungami sa yukane wu re yungami omo enu nangane monka wesa resiguru omo fofaile monka we mangeme kamana me ufe yanka omblo wonga fofaire ka wuire kore narona tises walrufuki yene pai waye yuruye kingdom yeneni katises yire ni wunarona ikirewi yene mi alwone eseme monka we ese maime even ekairewi yeri iblele ka mule ningi yolo samo yuforo pige pai plele 3 kilo ningi bobri time namo kairefi yali ka amrabi wamo fa yaba temple monre peperi pol blanden katises yange mi kero wamo ka yire narona aina kikawe malma kinini pai imebieneni ewu yire mi namo ka winglambuwe keptenenu imuma yuru ombla namo yeme ka wu yereri no lekot ka yire narona hal wonela mana namo usa mana uboro nama ekot taimu maminglari nemna guneri nurune omo namo nemine nu wolpuna neni wamoka meu nari wolbogu noneni ka nu kenkenra baindi kanu uma ena male wuka nu pinmana eni benene unoloni distrikali nere asamun kanurune nro omo minglari nemine namo tises yeme kore katises yange mi kero wamoka yire narona aina kikawe malma kinini pai imebieneni ewu yire mi namo ka winglambuwe ekaire namo mana wonga nola wonini Joseph usamana wonga enu ira uma enu chuta fa nubune kotka ufa yanga nalo boro nro nama ekot isinu ira uma play nukami nire nufutises usayum mogoye Joseph ni sa town Arimathea wae district Judea kawu wae yori kindomeko tese yolobi Joseph pai pilot kayarine fai yongole pulo etises paina narona fane wu remane tises yaba kruse yuniolo ka amrabi yukaro wu ka pai ina wiye rompulale fa nirine uma roma pulale namu pio moule arola wonge karoma pulal namo nufenina mana wonge santa ningina manole nupin mana nubu santa ka omowel isinu saimoro ka panriko yenu nina tises wae kanu nuru roma wamo isinu nakrau roma pulale namo nooma play nine pai wae pio kaenu panri roma pulale nunuru narona pulo emana wamo tises revi wae enu neri ka wola minglari omo fika esenu wolrufu wampanenro mana blande na ile omo wow yukane nemie alie noloni ka neri ekrenenu nupin mana num wamo ka kulin panro anuru ruge kamana blande namo nirenglenu narona efika ka pone papu mana wae live koyenu uma isirili ufi wae me uyeme ipu pone wolrufu mi isibu ira ye pone ewu yape pone paibe district kalili uisi ira vipone narona auna emana nuese nane wu paime wenu uma
pofaile nona u kruse ka ueseri ka kaire blandi kera sa uese yemikore. Narona fane nu pin mana wola kore mi etises. Enu nu pone Roma pulale ka bandi kore nu nokrongle nu 11 bla disciple ka nu maplay omo minglari none nuru ka nubu. Mara taun Magdala ka Joanna ka mara wonge James Moka ka nu play kore enakle nu noloni ka nokrongle nu apostel minamu. Ka minglari namu fei pilipi mi nu pin mana namu. Efika nunire narona mi nu pin mana namu. Alwonewe kapita yemei ka piri payo Roma pulale isi Jesus ri wiye. Bukul palo ka indra pari Roma pulale ka yuru omo pavrindo nainini. Kabu yemi pae kore ka wola ombla namo ke yemi rongale. Jesus yemi alele nu disciple. Ebu yane naine nobro mi namo Jesus wone karime iblele nu ka yakle naine ka uirengle nu narona. Wone pae be woluboro nu wol malmaran ka nu mamo nu ke nire nu ro nuru okola wonge. Ka uirengle nu narona. Efika mika pone wol minglari ka fei bilip. Pone puru meu ka reu kinini. Anki kone fane. Pone polopi ka punaki ka pone senamale narona. Anki kone. Kisa koya ka rinda blau seke yukaina okola. Ebu yoprongle mi namo pekimo uyukumeu ka reu wone. Nunurubu ka nu wol malmaran ka woluboro wamo. Ka nu fei pilipim ombla namo ese yemei. Ka uirengle nu narona. Pone pendri omo play naine sakiko. Narona fane nu nane ufirala plola wonge enu nambo. Uwo ka nu naine nurune wu. Ka uireli nu narona. Omo namo ki isikireli pone eki kave pone maimime. Omo yukani isi nu nere nokro ki nile lo Moses ka puk enu profet. Ka puk song esenemi alwone. Ka uyange nu nambeperi mi no mugie puke kot. Ka uireli nu narona. Puke kot ire narona. Christ ese yungameni kari ka kaire blandi kera uese yemikore. Ka naula unro nu ese minu fupai uma wongwongani sa nu. Ese nensona ka nublen omo fofaire nu fanangene. Ka kotese yubole omo fofaile namu. Ombla namo ese yemi taun wamo Jerusalem se. Sapai moko iplai. Pone sepai pika mi pufu omo namo pone burube. Ekrane yeki ese kape. Pone ombla resukuru aina kinini. Ire ese yape pone. Ka pone paipe taun wamo Jerusalem ro. Paila kotiape pone kero se. Jesus pari kore hewen. Ka uyumale nunu pone taun wamo Jerusalem. Ka painri koi wonge yeye. Ekrane moko ipetani. Ka uyere rimeu blinden ka plesim nu. Egu plesim nu. Uyu pole nu ka kotie mu pari even. Ka nu fuful nokle ka nosinane u. Ka nu samu ainem wamo ka painri kore taun wamo Jerusalem. Ka nu fa nainene temple ro nere rinola ekot.